Ikaze kuba dukurikiye mwese aho muherereye hatandukanye ku isi, reka tubaramutse kandi tubifurize ibihe byiza n'amahoro y'Imana. Ndagira ngo mbahe ikaze mu kiganiro. Mumeze mute mwabagabo? Murakoze cyane, tumeze neza, turashima Imana. Mwabyutse neza? Mwabyutse neza. Asante. Amahoro rwose. Ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Hanyuma ndifuza yuko twongera kandi kuganira n'abadukurikira Jonathan TV show. Abantu hano bakomeje kugenda babona byinshi bitandukanye byiganjemo isenyuka ry'ingo cyangwa se amadivorce. Hari abari mu kudivorce abatarahabana basezeranye gusa muri leta, hari abari mu kudivorce bamaranye imyaka babyaranye kenshi, hari abari mu kudivorce aribwo bagikora amakwe batarabana igihe kirekire. Twongere kandi tuze muri iyi minsi yashize mwagiye mubona inkuru zigenda zicicikana, ntabwo twe tuje kuzigarukaho ahubwo tuje kwibaza ngo ibi bintu byagiye biterwa cyane n'iki, kibyanabaye ngo byararangiye. Ni ibintu tugenda tubona umunsi ku wundi. Reka mbahe ikaze cyane tuze kwibanda mu gucukumbura twibaza ngo niki gishobora gutuma umuntu asezerana n'uwundi mu mategeko n'igihe bataranakora ubukwe tukumva ngo batandukanye. Niki gishobora gutuma umuntu abana n'uwundi batarabyara n'urubyaro rwa mbere ngo baratandukanye. Ikaze rero turahera kufite microphone mu bive imuzi tuganire maze abadukurikira nabo baje kugira ico baza kungukamo. Sawa, murakoze cyane. Reka twongere tubashimire kandi kongera kudutumira hano kuri iyi channel nkuko wazivuze ko ari zitatu zose n'ubundi iyi video ishobora kuzacaho. So n'ivyishimo byinshi, ndatekereza ko atari ubwa mbere badukurikiye abantu bakurikira ama channel. Twishimiye kongera kugaruka hano kandi kugira ngo twongere tuganire. Ibibazo bikomeje kuba byinshi cyane, challenge zikomeje kwiyongera cyane mu kintu cyitwa urugo. Kandi murabizi cyane twagiye tugaragara hano aricyo kintu twatugarukaho, ni naco dufitiye umutwaro cyane wo kukigaruka, kuko twaravuze ngo urugo rwabaye rwiza rutuma community banziza. Ama community menshi wayateranya niyo yubaka igihugu. So famille nyinshi zirema community nyinshi zikubaka nation, noneho nation nyinshi nizo zigize isi. No kuvuga ngo urugo rwiza rutuma community banziza, rutuma igihugu kiba cyiza, rutuma isi iba nziza. Ubwo rero opposition ibyo bintu byapfuye guhera hasi ni kibazo kinini. So warubaje tese ibi bintu bihabi bakuri none siritu mu bwoko bwacu, ariko twe niho bikiya bitangira, ariko abandi byahozeho mbere hose. Ibi bintu ko birategwa niki? Aho tubona umukobwa akundana n'umuhungu bikagera igihe baje muri civile bagakora mariage civile, bakaja muri leta bategereje umunsi w'ubukwe kugira ngo bazabane. Nyuma bigeze hagati aho tukabona umukobwa yandikiye umuhungu uti ntabwo tukiri kumwe, ntabwo ukiri uwanje, ntabwo ukwe tugifite. Abandi noneho bakemera bagakora fiançailles. Iyo fiançailles ikagenda, umuhungu agaspending ibintu byinshi ku mukobwa, amadolari ibihumbi n'ibihumbi, kugeza ageze hanze yashikanze umukobwa akavuga ati no, ntabwo ngushaka. Dufite kaninshi kuri none nishi cyane kandi abadukurikira barazizi, barazibona buri munsi, zigenda zibuko buke nuko bwije. So abantu benshi bakomeje kwibaza tese ikibazo niki, kuko warubaje nawe niki kiyagitera bino bintu. Ese niki gituma umwana w'umukobwa wemeye umuhungu akageraho bakora mariage ya civile? Niki gituma uyu mukobwa agera igihe akavuga ati no, wa muhungu we sinkigukeneye, kandi mbere hose yarasaga n'uwari umukeneye. Ukumva rero hari ikintu kinini nshaka ko tugaruka. Bwana Jonathan, ndashaka ngo tuze gucukumbura turebe iki kintu mu by'ukuri cyaba gitegwa niki, kandi turacukumbura nk'abantu b'abanyabwenge. Ntabwo tuvugira nka kujya abandi babivuga gusa ngo abakobwa bubu ngo bameze gute na gute, ngo n'abahungu bubu nuku. Ndashaka ngo duhere twibaza gutya. Abantu badukurikira niba bibuka neza, twatangiye tuvuga reasons zishobora gutuma umuntu yubaka, n'impamvu zitagomba gusunikira umuntu mu kubaka. Rimwe na rimwe abantu batumva ibi bintu naho uzangaruka zose zifa n'ubundi. Noneho reka duhere kuri iri jambo twibaze kuri uyu mukobwa. Uyu mukobwa wanga umuhungu
yari yamwemeye bakageraho bakora mariage yemewe n'amategeko, ariko baje gukora mariage ikanisa akabati no sinkikwemeye. Ese niki kiba cyabaye? None ndatangira mvuga kugira ngo nze kugeza umwanya nawe dutangire dukora ubucukumbuzi. Hari ikintu nshaka kugira ngo ababyeyi badukurikira, abakobwa badukurikira, bato batarashakwa n'abahungu batarashaka, hari ikintu twavuze tugomba kwirinda cyane cyane cyane. Umwana w'umukobwa afite inzozi afite muri we z'umugabo yifuza. Hari ikintu bita ngo ni type bakoresha muri ubu buzima bw'iki gihe. Bavanga uyu ni type yanje, uyu si type yanje. Iyo bavanga uyu niwe type yanje, birasobanuye ngo niwe wahoze mu nzozi zanje, niwe wari igishushanyo mu mutima wanje cy'umugabo ngomba kuzabona. Noneho iyo type yiwe ijanye n'uko umutima we ushaka. Ariko noneho hano hagati dufite ibibazo byinjiriyemo bituma uyu mukobwa adashobora gushaka type yiwe kubera impamvu nyinshi tugiye kugarukaho. Ijambo rya mbere, iyo tubona umukobwa afata imyanzuro yo kureka kubakana n'umugabo yari yemeye bagakora ubukwe, bagakora mariage civile, akamugeza hanze, tureke gukubitira abana b'abakobwa ngo tubakubite umujugujugu tuvuge ngo abakobwa ni babi. Kuko hari igihe yoreka gufata aya mahitamo mbere, nyuma akazabaho ubuzima bubi bwose ibihe byose, yicuza, abayeho ubuzima atashakaga atifuza, agasa naho n'ubundi yakoze rere nini, birutwa no kuba yo ufata decision mbi ariko hakiri kare atarinjira muri uru rugo. Ibi rero kugwanje ruhande rw'igitekerezo cyanje nkuko munyamakuru yaratubajije, turabihera uyu mukobwa mu mizi. Ese uyu mukobwa yemera uyu muhungu? Uzavuye muri her own decisions, uzavuye mu mahitamo ye bwite, cyangwa hari izindi pressure uyu mukobwa yashizweho zamusunikiye kwemera ikinyuranye n'ikiri ku mutima we? Urumva iyo point? Mbere yuko tubona decision yo gutandukana, reka tubanze turebe decision y'uyu mukobwa yo kwemera kubana nawe. Ese iyi decision yavuye mu mutima w'umukobwa, cyangwa iyi decision yavuye muri pressure ashigwaho na environnement zibimukikije? Swate ashigwaho n'abavyeyi be, swate ashigwaho n'inshuti ze, base wabo barahaguruka, banyirarume barahaguruka, banyirasenge barahaguruka, uri gipfu wa mwana we muri iki gihe. Ese ibintu by'isura hari cyo bikimaze? Urabona abandi bana ubu nyine uyagiye ku mugabo wo hanze, dore uko babaye, se umwana abayeho neza, ko barishurirwa inzu, ko barabona rent ya buri munsi, babayeho neza. None we nduhabona so kwa Kenye. Yes. Bakereka umwana ubukene bwa se, ubukene bw'umuryango wabo, bakabereka ukuntu umuryango wabo bakubititse. Ibyo byose bikaba ibintu biza gutuma bifrustratinga imitekerereze y'uyu mukobwa kugira ngo aruhe yemere kubana n'uyu muhungu. Ariko uyu muhungu mu by'ukuri umukobwa yamureba umutima ukavati no, ese uyu muhungu kweri nzabana nawe ibihe byose ko mbona atajanye n'umutima wanje. Noneho umukobwa bamuremvye bamutuka ko ari igifu, adafite ubwenge, adatekereza, adafite impuhwe z'abavyeyi be, bigatuma uyu mukobwa ahitamo amahitamo mabi. Niyo mpamvu nari ntangiye mvuga ngo amahitamo yo kurekura muhungu ajana n'amahitamo yafashe igihe cyo kumukunda. Niba amahitamo, reka dutanga umufano, reka dutanga umufano kugira ngo abantu bavyumve. Umukobwa wahisemo bivuye ku mutima we. Tabakobwa tubona bahitamo abahungu b'imyuga kabisa badafite amaguru yombi, baba bahisemo kubera ko yamuhisemo bivuye ku mutima we, barabana ibihe byose kandi mu rukundo. Ntagira ndi mahitamo yo gusura kuvuga ngo ndamwanze, kuko yamukunze nka type ye, yamukunze nkuko ashaka. Urumva? Noneho twibaze ngo ese aya mahitamo ya kabiri uyu mukobwa afata kubera ika yafata, nuko bigaragaza ko amahitamo ya mbere atabigizemo uruhare. Mbere yuko dukomeza n'ubundi, reka ngusabe nawe ukomeze wunganire twimbe iryo jambo, tureba abana b'abakobwa nimba batabarenganya. Mu buryo nje kugwanje ruhande ndatekereza ko nashigikirama aya mahitamo abana b'abakobwa barimo gukora, kuko na mahitamo arinda ubuzima bwabo kwinjira muri danger. Maligira ibihumbi 10 by'idolari byatambutse cyangwa byatanzwe, ariko ubuzima bw'umwana ni burebure cyane, burenze ibihumbi 10 by'idolari. Bugomba kuzaba mu mahoro n'ibyishimo igihe cy'imyaka myinshi azabaho. Urakoze cyane. Reka turebe, urakoze cyane pasiteri. Ariko reka turebe wenda nko navuga ngo mu bice byose cyangwa se mu ngero zose,
kubera ko nk'uko ubivuze uravuga ati wowe ushigikiye bano bana b'abakobwa amahitamo yabo bakora turareba muri kategori zose nk'uko wabivuze hari abasunikwa hari abasukumwa na famiye n'abavyeyi kubera impamvu runaka n'abavandimwe cyangwa ubwo bakabona ari n'abandi bangana urungano rwiwe ko ruragenda nakavuga ngo se jewe kubera iki nyamara akensha abo tuhatubona ni nabatoye yego aba bose tuhatubona bahaba bikora ni bato bafite imyaka mito itari myinshi je ndagenda mvuga nanje ku ngero nyinshi ngenda ntanga urugero ndagaruka ku gice cy'abakobwa no ku bahungu ndebe amadesiyo amwe bafatirwa n'ababasunika cyangwa se namwe mu madesiyo bafata ubwabo isi urebye muri kino gihe yabaye inyungu isi turimo noneho yabaye nzambwira abantu ngo ibi byose ntakihakibagisha nuwa ngo ibiha biba byose byabayeho ariko noneho ibiha bihari birarenze kubera ko ni naho dutuye noneho harafavoriza ibi byose kugira ngo bibe reka ture kubana b'abakobwa bari gukora bino bintu turemezanya yuko nkuko babivuze ubu nyine abana b'abakobwa benshi iyo afite uburanga nka bwiza iwabo batishoboye base wabo ba nyirarume ni igishoro bazavuga ngo uriya mwana ntibibaho kwa runaka ukuntu bapfuye umwana data ukuntu bapfuye kandi hari ari umuntu tumushingire hari bakamavugana na se wa muhungu yabazi ko umuhungu we wenda adafite uburanga ariko afite amafaranga bari hanze akamavuga se uriya mwana uresha kuriya uriya mwana usa kuriya n'uyu muhungu wanje ngize imana bakamabijamo ariko wa mukobwa muri we yarakenewe wenda no gushakwa nashaka shakwe n'umukene uri hariya ariko ufite gute yumva ko ari iwe type yiwe avuga ati uyu muhungu nubwo ari umukene nubwo ari muri Afrika niwe mpamvu umutima wanje wishimiye ariko uriya nubwo afite ibintu ko ndabona iwe nzoza ndarana nawe nzoza ngendana nawe ni handi uzoza usanga umugore aza yitabira ibirori wenyine umuhungu umugabo akitabira ibyiwe tibaza bagendana mu muhanda gusenga n'ugusenga umwe akamayica riri yindiri yasohoka akamata kubera ko nta byishimo afite yashatswe n'umuntu tari fiere yo kujana nawe tari presentable kuri we kubera ko ibyo yahuye nabyo yarasukuma ibyo ndabyemera kandi asukumwa kubera inyungu ababyeyi we bashaka ngo kumera neza hejuru y'amadolari 200 bazoza boherezwa ku kwezi cyangwa yayo 300 bishurirwa inzu bahaye nyamara tibahabare ba avenir kuko umunsi uyu mukobwa bazomujana hanze bazongwa ngo si iyi kurabona wowe yari type yawe hari abahungu noneho bafite amafaranga akenshi iyo bagezeho ni hahandi agera yakamatangira kuzaza yinjirwa n'abandi batipe beza abagabo beza kurikana na kariya kagabo kameze kuriye kubera iyo mpamvu urwarwo kera rubayemo amakimbirane ari izo ngero nyinshi ibi bintu byabaye kera nuko gusa kuri social media wenda twebwe twari tutaratangira kubijaho ariko jewe nzi ngero nyinshi byabaye ubu nyine izo ngo ntizihari neza ndamwizi uwo mukobwa yarushabwira abandi bahunga ikigarara avuga ngo jewe ngo mwambombo ariko sinshaka n'uriya muhungu kubera iki ngo ni mubi akabwira ati aba bahungu ntimuhamumbo nako ndi mwiza uriya muhungu nubwo avuye hanze si mukeneye mwabaza ariko isati hari kugira ngo babeho mu buzima sageze ntuze nyine baratandukanye umuhungu akigera muri Amerika baratandukanye bakoze divorce ibyo byose ni bya bindi tubona nkuko babivuze zo gusukumwa n'imiryango hakaba n'abandi ugasanga umwana ibi byose nibyo tuzatubwira ababyeyi nyabuna mugerageze musukuma abana banyu ku ishuri bige mureke gushingira abana bakiri batoya kuko umwana akareba simpaniga iwacu tubabagira gute none niki kintu ndaguma nicare akamaja gushaka kandi akamagenda gusa akamashakwa n'umuntu
atarashaka kubera ko yabuze amahitamo, kubera ko yabuze uburyo yiga, yego, kandi nyamara yari afite n'abavandimwe bafite ubushobozi ahubwo kugira ngo bamwigisha bamutanga amafaranga yo kumwigisha, ahubwo bakamubwira bakamusukuma gushaka. Nibaza abandi amusukuma ati hano hari umuhungu uhari duturanye muri Amerika, reka agushaka nuko ufashe twebwe ntitwobona amafaranga, kandi bafite uburyo bwo kumwisha. Ibyo byose ni ingaruka tugenda tubona bivamo bino bintu tuhatubona. Ibindi hari abakobwa bafite inyungu kandi ari bato bakeneye inyungu. Reka noneho ngaruke kuri babandi, noneho si bose gabaha basukuma. yego, Hari n'abakobwa bananiwe amashuri bakiri bato, noneho bakeneye inyungu, babona abana cyangwa abakobwa bafite bene wabo hanze bo babitayeho ko barabagurira ama iPhone, yego, ko barabagurira ibintu bihenze. yego, Yabona nk'ako kashatswe wenda n'umuntu wo hanze, yakagura iPhone kameze neza, byarari rikamuja mu mutima, rigatuma ashaka uburyo bwose nawe ashaka umuhungu wo hanze, akemera agafata wa muhungu utari type yiwe atarakeneye kubw'inyungu, akavuga ati ndemera ashake. Ariko uyu muntu ntituzobana nubwo azashaka, nkeneye inyungu gusa mfashe angeze hari n'ingera nzotandukana. Urugero twarabibonye, baravuga ko uriya mukobwa, biravuga ko uriya mukobwa wagiye muri Canada, bivuga yuko iwe yabyigambaga, akavuga njewe n'umunsi nzogera hari, umunsi nzofa gufata visa ntazombona, yego, ntazombona mu maso, kuko byagenze yarayifashe. No mu kugenda ibaze ko yamaze hafi ibyumweru nka 2 ari muri Canada, umuhungu atazi yuko umukobwa ari muri Canada. Kurumva icyo kintu, inyungu yarakeneye nuko amugeza hari, yaravuga ngo uri si type yiwe ntamukwiriye. Ni inyungu. Hari bamwe dufite binyungu bakeneye gusa ko bagezwa hari ahantu kubw'inyungu, akemera gushakwa kubw'inyungu ziwe akeneye, ari bugere hari akanga umuhungu. Izo zose ni ingaruka tugenda tubona. Noneho urakoze cyane Jonathan. Iyo tuvuga bino bintu ko turashaka kugenda tugira inama, ntabwo ibiganiro bibera hano ari ibiganiro byo gusesengura gusa amakuru y'ibyabaye, ahubwo ni ibiganiro byigisha abantu bataragwa muri iyo mitego cyane, abasore bato y'abahungu n'abakobwa bataragwa muri iyo mitego, kugira ngo bazirinde iyo mitego. Niba hari ikintu wa musore w'umuhungu n'umukobwa ugomba kwirinda mu rushako rwawe, mariage parentere navuga niki gisasu bushize mu buzima bwawe kizaturika umunsi wari we wese. Mariage parentere ni gisasu ubuteze mu buzima bwawe n'umugabo wawe, kizaturika umunsi wari we wose. Cyo turika mutarakora ubukwe, cyo turika mwaraye mukoze ubukwe, cyo turika maranye imyaka 2, 3, 5. Kuko ufite inzara kuri none ejo izoshira. Iyo iPhone uyu mwana w'umukobwa ararikiye ejo azagira ubushobozi bwo kuyigurira, kubera ko yakunze umuhungu kubera iPhone. Namara kugira ubushobozi bwo kubona iPhone, no ngo inyungu ziwe kuri uwo mugabo zaba zirangiye cyane. Takindi amukundiye pe, yarakene nangwa abone telefone ya TikTok selfie. Izi iPhone yasohotse 14 15 yaje, ngire ngo 16 iri mu nzira iri hafi n'imbitarasohoka sinzi. Yarasohotse ahubwo. Aha. Izarari sohotse 17 iri mu nzira. Abazungu niko kazi ko barakora buri munsi. So none narisha kuvuga ngo niba hari ikintu wa muhungu we wa mukobwa we, namwe bahungu muri Amerika mwamuza guhitamo abakobwa, nimube hange cyane cyane, nimube hange cyane. Menya ngo uyu mukobwa ese arankunze cyangwe akunze ifaranga zanje. Yego. Umuntu wese afite ubwenge bwo kudefinisa urukundo akundanye n'umuntu gwarigo. Iyo ukundanye n'umuntu uramate suru urukundo ishera avuga koko ni sheriva mu mutima w'urukundo nkunze cyangwa ni sheri ishaka iPhone. None iyo tuvuga bino bintu rero, ariko ibose biragenda bigaruke kandi ku buzima bubi abantu bagiye babamo, kandi butegwa n'abavyeyi. Nibijya twagarutse ubushize n'ubundi. Ukabyara abana n'ubu benshi baracyabyirata, ngo nzabyara 8, ngo nzabyara 9,
uko ni impunzi, undi nta bushobozi afite ntaki, yarangiza yamara gukubitwa agategera ubuzima muri babana kuko we yananiwe no kwarera, bamwe barize bigana abandi ntibiga, ubuzima bene ubwo bamwe bakora utuzi guhera ku myaka 15 kera bari mu tuzi 16 kugira ngo bafashe wa mugabo kumanaginga gwa rugo. Noneho yagira amahirwe kuko ubuzima bumukubise, yabona mutwana twe harimo agakobwa abahungu babareba cyane, akavuga ati aka gakobwa rero gashobora kuzankiza cyane, aka gakobwa gashobora kuzankiza, gashobora kumbera amahirwe yo kuzamuka naje nkaba nk'abandi bagabo, naje byibuze nkareka kwirirwa nirukanka cyangwa ndara ku buzamu, kuko dufite abagabo bakuru b'imyaka 50-60 bakora ubuzamu kubera ko nta yandi mahitamo bafite. Noneho yabona akana ke kabyirutse kandi ni keza, akamamubwira ati wa mwana we wirinde abahungu muri Afrika, umuhungu wese hanze uzakuvugisha uko yaba ameze kose uzamwemere. So wabivuze neza, hariho inzira zibi, hariho type zibiri z'abakobwa. Hariho umukobwa wemeye umuhungu kubera ko yasunitswe n'ubuzima bw'abavyeyi n'umuryango, kubera hali mbi bafite, bakamuhindura igishoro n'igitambo kugira ngo ubuzima bwabo bube bwiza, ariko ubw'umwana buzaba uko buzaba. Yani reka mvuga iri jambo ndaribwira abavyeyi. Abavyeyi bacu ntibazabatekereza ku bana babo. Icyo kintu warukizi cyane. Abavyeyi bacu b'abanyamurenge, reka mvugemo ikinyamurenge nibo natekerejeho. Ntabwo dutekereza kwejo heza h'abana bacu. Nta nubwo twifuriza abana bacu kuzagira ejo heza. Umuntu yo tukakambwa ati se noneho wasaze. Kubifuriza kugira ejo heza bisobanuye iki? Ijambo rya mbere nugwakikisha ko ubuzima bw'umwana bwawe ariyo priorite kuruta wewe cyane. Wowe ukemera kubaho ubuzima bubi kuri none, gupfa no gupfuka kugira ngo umwana wawe we azabe neza cyane. Ukareka kuba wafata decision nkizi tuvuga zo gushora umwana wawe wivyariye umukobwa ku muhungu habona nawe isura nawe wamureba, ukabona nawe ubwawe ari we ntuwo mushaka uri nyina. Ariko noneho wabura ndi mahitamo kubera impamvu z'ubuzima, ukabwira umwana ati wasaze. Kuko umuhungu already mwamenye ko afite inzu yubatse Rwanda, afite indaha yubaka i Bugande, n'umuntu ushobora kuzayohereza 500 buri kwezi. Noneho ugasanga 500 iruta ubuzima bw'umukobwa wawe, iruta ubuzima bw'umwana wawe. So nkavuga ngo kubana rero basunikwa n'abavyeyi, bafashe zira decision, jewe ndabashigikiye 100%. Haba nubwo woba warayukoze ubukwe ugatandukana nawe cyane, umutima wawe utarubikunze, kuri jewe ndi kumwe nawe. Nubwo woba warayukoze civile icumweru kimwe gisiga ngo mukore mariage, aho kugira ngo ushire ubuzima bwawe muri danger, wumva umutima wawe ntiwigeze umushaka ntunamushaka. Aho kugira ngo ugende ukora ikosa ryo kujana umutima wawe utari, umubiri wawe uzohaba umutima udahari, iyo ni mistake izatuma ubuzima bwawe bwose buba bubi. Kuko ibyo uzokora nyuma nivyo bibi kurusha ico wakoze. Very good. Nuvuga ngo rero ibihari nukuvuga ngo abantu batekereze kandi bongere batekereze. Iki nico kiza cica abantu benshi kudatekereza. Kubera kudatekereza ngo bamenye ngo jewe bino bintu bishobora imbere kuzambana bibi, shobora kuzifuza. Aha niho uzawumva ngo bamwe basigaye baje kubonana n'aba ex babo. Twarabibonye byinshi byabaye ngo umwe ngo basigaye baje kubonana n'aba ex babo. Basigaye baje kubonana n'aba ex babo kubera iki? Basigaye baje kubonana n'aba ex babo kubera ko hari ahantu tuhakuza, bigatuma nabonana n'umu ex wiwe yumve rwa rukundo kera rwaje, agire gutya aje kubona n'umu ex wiwe bakangahe baryamana. Ese hagati aho wenda tutabaciye mu ijambo, reka tubaza akabazo. Nkurikije uko murimo muvuga, murasa n'abarimo bashigikira irisenyuka ry'ingo zitaratangira kubaho. Aha, ndagira ngo babaze akabazo. Mu by'ukuri nibwira ko pourcentage nyinshi hari abantu benshi tubona bagiye bubaka ariko mu by'ukuri batari sure y'uru rugo agiyemo nimba ruzakomera, ndetse yewe n'urukundo akumva ntarwo afite rwinshi pe, akumva afite utubazo twinshi arimo yibaza, ariko akagenda agakora wedding akaja mu rugo, nyuma y'imyaka 2, 3, 5 ibintu bigakunda, ibintu bikagenda neza, bakabyara, bagafanyikiwa, ibintu bikagenda neza. Kabone niyo yaba ari umugabo w'inzoga, ejo neje ubundi agahinduka. Icyo kintu mugitekereza iki? Ibyo ngibyo nkuko bivuze, reka tugisubize gutya. Icambere nje ndagusubiza ku giti canje.
wenda na pastor araza kugusubiza kuri nje yasi kwanza turimo twa yakera reka tuvuge nk'igihe cya data bagaza bashingirwa na basi ugasanga nimba atembere hari aganira n'uriya musaza aho yazindukiye tinabonye ufite umukobwa none kandi ufite ibintu none washingiye yamubwira ati kandi nabonye ufite umuhungu mwiza nubwo nta bintu ufite ariko nabonye ufite igishongoro cy'umuhungu none nyabuneka perezi wa muhungu bakabafatanya aho wenda tuhave tuje muri reka tuje nono ubu nyine akenshi siko bimeze ubu nyine abantu basigaye birebera bonyine abasore n'abakobwa basigaye yikundira noneho wowe ushatse kumusukumira ahantu h'inyungu umutima we utahakunze sibyo kandi hariya hantu niho yaboneraga ibyishimo akenshi muri rwa rugo wa muhungu yagiyeho nataba wa muntu uri shapo wo gutekereza kuvuga ngo uyu mukobwa reka musukumeho urukundo niki cyangwa se mwibagize hariya hantu akenshi uriya muntu azoja hariya bizosaba imbaraga nyinshi hahandi yagiye kugira ngo amwigarurire yigarurire wa mutima we ntiyongere gutekereza hariya hantu. Pastor aragitekerezaho iki? Uko ngitekerezaho nk'uko mwene data namwungana nk'uko yarabivuze reka tubanze tuje mu mahitamo. Hari uko buriya muntu yahisemo umuntu ariko atizeye ubuzima bwabo uko buzagenda bukaba bwoza kugenda neza cyangwa nabi bitewe n'ubuzima ko bugenda buhinduka. Noneho hakabaho completema no kuvuga ngo uyu muntu simushaka ariko abantu ko barampushinga kumujaho umutima uranze pe wari wabona umuntu wagwaye yayanga ibyo kujya bakabimuhatira azabitamira akamaruka. Exactly niko bameze no kuri uyu mukobwa iyo yahisemo nubwo yo bagiye mu buzima bubi gute nubwo yo bagiye ahantu habigute arihangana kandi ubuzima iyo baye barihangana intambara zaza kihangana ibibazo kuko yabihisemo nta nuwazaje kubleminga ngo avuge ngo niwe wabiteye yiga kwihangana kuko ni ikintu cyavuye ku mutima we akacumva ariko noneho twatugaruka twadutindana ukuvuga ngo uyu muntu ese urugo rwatangiye gute gutangira ku rugo erega nibi ngibi Jonathan yaravuze n'ubundi ingo nyinshi zakozwe bena kuriya nizo sizi ingaruka tubona aho umugabo ahora kwita umugore kuza mu myaka 50 ni ingaruka zagiye ziba noneho ubunyine ho noneho byagiye bitandukana abantu babasha kuvuga mbere hose abakobwa nta burenganzira bari bafite iyi ndabyitiki amahitamo yabo yari viole ntibari bafite uburenganzira bwo guhitamo ariko noneho ubunyine tugeze mu isaha abantu basobanukiwe bamenya ko buri wese afite amahitamo ye yuzuye. Okay, Pastor wenda icyo kirumvikana ariko se nta bandi bantu bashobora kuba wenda bakagira amatwi yo kumva amabwire agatangira kumutera confusion kandi mu byukuri nta murabizi abantu bagiye kubaka ntihabura impuha ziza uyu muhungu iwabo bimeze gutya uyu mukobwa iwabo bimeze gutya ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga biteye confusion ku muntu umwe runaka akagira security bikaba byatuma yasenye mu byukuri ariko nta yindi mpamvu yari hari wenda ko binyuze mu kumva amabwire azasenya n'ubundi ahatari urukundo ariko hari urukundo gukuri amabwire azahinduka nko kumena amazi kwibuye ariko amabwire yaje noneho agasanga n'umutima wa muntu ndukunze azaza noneho hari yaje kugira gute kurangiza byose. So ico twatuvuga niki ntabwo dushigikiye aba bana b'abakobwa ngo bakomeze bate abagabo. Ico twatuvuga cyane ni ukuvuga ngo motive hari ijambo twatinze kuva mbere hose motive reason behind y'uyu muhungu kugira ngo umukunde mwubakane ni yihe ese ni yihe musukumo yatumye wemera uyu muhungu niba uyu mukobwa rero uwo ngaruka ni wa mukobwa hariho type ya kabiri Jonathan yavuze uwo nanze n'uyu mukobwa uhitamo kujya umuhungu abandi faranga z'ubusa kandi mu mahitamo ye bwite ahatagetinga kumujya no kumumara kugira ngo namugeze irazamute abo bakobwa bo ni babi nabo kwamaganwa nabo gukubitwa ibiti byinshi kubera ko nukwangiza abo ngabo ni cyo kimwe nizi naya matungo tugira azagenda yo ni mirima mu kwangiza ukobwa wenyine wihitiyemo ugahitamwe umuhungu ukavuga ngo nguhisemo nta wundi yagusunitse ndetse n'abavyeyi bakagaragaza kukubuza ukanga nimba hose mu ico kintu s'il vous plaît bana n'uwo muntu wamwihitiyemo wari ifarangaze
gabanya icyo kintu usibye ko nacyo nubwo mbivuga gutyo kera already nimba atari uri ku mutima bizapfa no automatique ntabwo twabyirinda bizapfa wenda tugana ku musozo ariko nashigikiye cyane n'uyu mwana w'umukobwa bimwanga mu nda akavuga ngo no uyu muntu ndari ku mutima wanje muri vision yanje ntabwo ari we natekerezaga haba nubwo batanze inkwano z'idolari 5,000 ari ku mutima wanje uranze uyu mukobwa wanje ndamushigikira kuba yose nyubu bukwe butaraba kugira ngo azaramire ubuzima bwe bw'imyaka yose iri imbere. Pastor wenda turimo turagenda tugana ku musozo harimo bimwe nemera harimo n'ibindi naje ndashigikira. Yego. Hari aho mwavuze muti ababyeyi basunikira abana kuba yabana n'umwana we umwana bwite we atashigikiye atashimye. Yego ushobora gusunikwa n'ababyeyi n'inshuti kimwe nuko nashigikirwa n'ibitekerezo bindi kandi byawe. Ariko njewe ico ntemera umuntu ugeze mu myaka y'ubukure wumva agomba kubaka akaba nasobanukiwe ko urugo agiye kubaka ari urugo rwe rutazaba ruyobowe na se cyangwa na nyina akumva ko agomba kubaka urugo rwe hekereza ko atakagendeye ku mabwire mu gihe yagendeye ku mabwire aba agomba kugendera kuri yo n'indi minsi yose izakurikira apana kuvuga ngo ndemeye ubu nyine ibyo bambwiye ariko nitugeze ibintu hagati nitugeze igihe tumaze gusezerana alave y'ubukwe wenda mvuga ati noneho biranze ndaretse cyangwa tugende tunakore n'ubukwe nitugera igihe runaka uvuga ati biranze ndaretse hahandi wavuze ati hano jewe ndabashigike kandi amabwire ari mu bice bibiri amabwire ari mu gice cya mbere cyo kukubwira ngo bana n'uyu amabwire yandi ari mu gice cya kabiri cyo kukubwira ngo uyu muntu ukaragukorera no makosa deja mwamaze kubana tubona habe n'uru rugero Jonathan yatanze tituzi wenda 100% ukuri kwabo ariko mu kuri kwagiye kuvugwa hano kugenda gutangwa n'ibijyamakuru bigiye bitandukanye harimo naho bavuga bati abavyeyi b'umuhungu cyane babiherereza ku ruhande rwa mama we hashobora kuba harimo influence wenda yo kumwereka ati urabona ko uyu mukobwa ashobora kuba afite ibi nibi ABCD noneho rimwe na rimwe wenda na wa mukobwa akaba yavuga ati ngire wenda kakantu ko kuba harimo utuntu tumwe n'utundi noneho ngereho no kuba harimo n'abavyeyi batashaka batanshigikiye ibintu nk'ibyo byose biva kuri ya mabwire nje nkavuga ngo nta mwana wagakwiye kumva amabwire mu gihe abonamo ko binyuranyije n'ibyo atekereza byamufasha kubaka. Urakoze cyane bwana Mutabazi iki kintu nacyo rero reka tukigendeho gahoro kandi nawe urabizi twese turi hano turabanyamurenge nimba hari ibintu bigira intambara zibaho niki kintu umwana batangira kumwita umwana utubaha utumvira uri gito abavyeyi bagatuma se wabo bagahamagara banyirarume bakamutumaho basaza be bakamwira ngo umwana ni kinani ntiyumva kubera ko abantu bose baba bakubwira ntushake kumva noneho pressure zamara kuba ninshi erega ntugire ngo aja kuzemera atari uko ari yabyanze inshuro ninshi arabyanga uwa mbere akazi wa kabiri se na nyina bagahaguruka basaza be bakabatumaho bakaba bagashaka bajya yubashe cyane atinye nka base wabo bakagenda bakamuhamagara bakamwicaza bakamubwira ngo ugomba kumvira abavyeyi dore ko ariho bamwe banabikora nka hari yo right zabo bakazamutegeka ugomba kumvira abavyeyi cyo bakubwiye ukacumva ese wowe ntubona bakaroba bakamwereka ubukene bw'umuryango bakamwereka ubuzima bubi bw'abarumuna be bw'abasaza be bakamwereka uburyo kibapfuye iwabo atabyumva bafata uyu mwana ni kinani titwabyaye wa mwana w'umukobwa pressure zaba ninshi akavuga ngo ndemeye naze yamara kuza noneho urumva abantu bizabifira yamara kuza yemereye abavyeyi kandi etape ya mbere yayikoze urufaranga rwa mbere barurabuyeho yamara kuza mwana yamukubita ifoto noneho mbona nkubone gucya harundi nabonye noneho ejo bundi kandi buraba uhita wishira mu mwanya we
sinzi ubwo uko buzaba bumeze, tuzakubita pica tuzane hano abantu barebeho buke. Uwo mwana n'umwana muto cyane naramwigishe ku ishuri nje witwa tuvugana. Ngo ndebe umuntu avuye gutega ku kibuga cy'indege n'ubu sindavyemera natinye no kumuvugisha. Hari kugira none ngubwira umuntu ukabona ugiye kwivanga mu buzima bw'abandi. Urabwira umuntu utese uyu mugore ungana na nyoko umujanye hehe, ukabona no kwivanga mu buzima bw'abandi bantu kandi ntibikwiye. Amahitamo y'umuntu urareka ingaruka zigenda zibaho ku mahitamo y'umuntu yahisemo. So none icyo kibazo warubashije rero Mutabazi, banza umenye ngo umwana kugira ngo yemere ngo ndemeye ni intambara ibita bikomeye. Muri comment abakobwa bari abazatubwire, abakobwa bari hana abagore bashatse binyuze muri bene ubwo buryo bazatubwire intambara bazabacamo. Hazahananiza n'ugiye gushakwa mu buryo buzima noneho wikunde wenyine, intambara zikaza ibinibi noneho iyo byashe gutyo ho abari bitangaza. Kandi noneho wa mugabo yaza bifotoza ifoto na wa mukobwa abandi bose bayibona bakamatangira wa mukobwa se wasaze uri muzima. Wa mukobwa noneho umutima ugatangira afati no nanje ubwanje nisubiyeho sinaba ngikoze irikosa nubwo abavyeyi bagize gute banyite kinani banyite umwana utumvira reka mbu umwana utumvira. Bikaba ngombwa ko ashaka uburyo kiyobona umuhungu mubombora vyibuze kugira ngo ahunga abavyeyi. Abana bafite izo ntambara rero sinzi mari ico Jonathan yongeraho. Yakongera wenda ahita nagara musozo. Ubu nyine no dore na social media yarateye urugero. Hari na pressure nono isigayiza nk'iya social media. Urabona nk'uyu nguyu duhere kuri uriya mukobwa watandukanye n'umuhungu bakoze civil kuva umunsi ava kumutega. Iriya foto yarazengurutse abantu ngo muturebere ngo ko murabona runo rugo ruzobaho ngo ko murabona buno bukwe buhari already. Ni y'umukobwa bibonye kubera ko wenda nimba yaza sukumwa na famille noneho yabona noneho niyo noneho n'abantu bamwe ko baramubwira kujya ntubwira ngo famille yose bimushigiye. Hari abava inyuma akamubwira ati mwana wa mama uko twabuze uko tukubwira ni tukubwiraga isona nyoko n'abavandimwe baratwica ariko uriya si umugabo. Noneho niyo pressure y'inshuti n'abaki yamuzaho koko akamahitamo akavuga ati nukuri kw'Imana jewe akugira ngo ngire Imana ishimwe yuko dukoze sevira kubwa agiye aragera namwe mubwira ati birarangiye. Uranyumva nuvuga ngo ivyo byose ni pressure. Noneho urabona iyi social media nayo iri mu kufavoriza pressure y'ibintu nk'ibi bigatuma na wa muntu wari ufite nako kwihangana gashira. Hari geningo ugera hagati kwihangana kurya abantu bihangana. Njeza mbwira ngo abantu bakera ntibakicihangana nk'abo. Abantu bakera barihanganaga cyane ariko abubu ngubu niyo mpamvu uri mu kubona na za video wa mugavuga ngo reka nitugera hanze ngo tuzobona nitugera hanze muzotubona kubera ko barishura bya bindi byakera sibyo. Nuba ngo rero nyamara abantu bareke umuntu agende kuwo yakunze kubera ko kuwo wakunze uba wakunze. Kandi abavyeyi icyo mbasaba nukuri kw'Imana mwihangane mureke gusukumira abana kubwo ahubwo ni umwana wenyine nakunda akavuga ngo jewe nkeneye hanze mumureke agende. Nimba muzomuganiza bate nimba ari kubw'inyungu muze muganiza. Icyambere burya ibi byose ni kubera communication, kutagira communication. Kurya communication yuwo muhamuvugana sibyo. Urabona nk'uyu nguyu wo muri Canada ni bavuga ngo nyina w'umuhungu ngo yabigize muri iki hari kuba communication hagati y'umuhungu n'umugore n'uriya mukobwa bonyine bakavuga ati nje werekane ibyo amama se wagushatse canke data nije wagushatse wowe ndeba sibyo. Uriya mukobwa nawe yari guhita yumva ko nta bintu yari guhita yizera umuhungu. Donc iyo hari communication yawe n'umugabo ariko nimba nyina wenda ari yafite ibyo yica umuhungu nawe ukamuceceka ntuganirize umukobwa uba wishe byinshi bituma n'umukobwa afata decision atarafite. Ariko abantu bagire communication umugabo n'umugore mugire communication. Ikindi abavyeyi mureke kwinjirira ni bya bindi zo mureke kwinjirira ingo z'abana banyu. Aba mama cyane ukamusanga kurafata umuhungu wawe nk'umwana. Ndabizi ko nta mwana uzukura imbere y'umuvyeyi aba yumva ko iteka ariko nanone
umubyeyi wawe nubona karashaka kukwinjirira gerageza uburyo umukaruma wenyine umubwira ati reka warubatse urwawe nanje mwaranshingiye mwampaye umunani waje none reka nubaka urwanje runanira ari nje urwananiye ariko utabigize mu ruhare rero iyo niyo communication dukeneye kuri babantu babiri yes ya murakoze rero reka dusoze ikiganiro cacu nibarike urukundo ruganze ruyobore kandi arigo rububakira muri rusange hanyuma kubamaze kubaka kutumvikana bibaho kutagira ico muhuza kuri topic runaka bibaho ariko vyiba intandaro yo kumva nyine yuko mugomba kudivorce ahubwo ni mwicare hasi kababiri bamaze kuba umwe bakavuga ngo twubakane tubyare ni mwicare mwumvikane murebe mushake umuti w'ikibazo runaka catumye mutumvikana fata amasegonda nimba utarakora subscribe kore subscribe hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi abatumirwa mwakoze cyane imana ibaho umugisha asante